Ang buhanggu latam ni miriyo karitu, na pulung na paromunda lalu duhiana, rokona, da aya nduma pawawaya. Weling la kaunga korenitu, kauduhau, ndalar hakambuluan, lupa landalar tayo kambulhau. Napapatanda da, yetu yakan ndalar hakambuluwalu, bawana na du dangiara da atau damakangihanya la palajaru na roku mieti na karitu la ai harikang pieri kareuku diwaya takanangiara da nyita na pamana na ala nali nuna pahuku na ala wana pawuwaya nambihana angumbuhangu tatamu nimiriyeho karitu. Lahau luluku, iwiji tukul, na pernah patulihu. Ngara yang nangguna, na ping, ya kapaki ya, duma paakanya, na anggap tau. Nuna, iwiji tukulu, panamu nanya, ruku na pingu ndeningu angunana yakapaki ya nduma pat ndubaya dangu pawawa ya na angu dapat tahu angu buang tami miriah kereta na peringatan yana ia duyaka na papatakana i Paulu nduma da punggur la korinito kabungkur korinitu ninja lapa ihamu preruku na hau panjar na padang wikina narihi pingu pa lieling la hau panjar ia batu nano nyudang buan dapat mbada ruang udaka ruku na ai harikang karitu Paulu na pakia na pa aja ruang ruku na ai harikang nduma mana panaun janyuda. Na ai harikang, nduma na tau hawieng, menjadi tanda nduba tangu harang. Takana tau nama parhaya lai kari. Nuna tanda malundung dangu atal kaparun nai alam. Yadu ya, naluri lai karitu. Narihinya bondaba na pintana. Iana na parhaya na manguna. Ia batu nanu na tau nama parhaya lai karitu. Nama pelantakang dan hanjubula lahukut pintana. Ririhi jaka napa hukut wangununa. Pakia numa bana kahaunya na angon dapat tahu dan pawawa ya na angon dapat tahu. Ang buhang gula tami miriyo karitu. Na panaw na ipaw. Nduman dan yutang budia. Na mambada parhaya lay karitu. Kaambu lupa na way parhayan da. Ambu tapadang wikinda, batarihi yahang, dangurihi padeni, wieling laang dapat tahu, naman dedi tanda ya ikarito. Ang buhangku, gigihaman naka, patanjadi hakahina ikarito, patatuanya wili naluri malundung, na pambadaraman na imiri. Ya kan dia tatuanya wili ang dapat tahu mata katakan di dia. Amin.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.